70 апо мондагӣ будам. Операция шуда буромдам. Акун боя ба операция мешудагӣ мана ози ҳама ҷом нашуд. пас аз 4 соли бистари беморӣ тӯлганой ба роҳгардӣ даромад. имрӯз ашки шодӣ аз чашмони ин ҷавонзан беихтиёр ҷорист. охир ин лаҳзаҳоро ӯ дербоз интизор буд. хушбахтона дар арафаи ҷашни наврӯз бо дастгирии ҳар яки шумо бинандагони азиз ӯ аз бистари беморӣ бархост. аз саргузашти тӯлганой мо чанде пеш дар барномаи дунёи меҳр иттилоъ дода будем. ӯ аз шаҳри конибодон буда бо як фарзанд ва ҳамсараш дар шаҳри хуҷанд иҷора нишинанд. ҳамсараш дар бозорҳои шаҳр бо аробакашӣ машғул асту аз ин ҳисоб зиндагиашонро пеш мебаранд. бинобар ин онҳо имкон надоштанд ки ҷарроҳии тӯлганойро пардохт намоянд. бо умеди дастгирии саховатмандону эҳсонкорон тӯлганой ба ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр муроҷиат намуда буд. 2016 من گردم گران پرتافتگی بودم. سانی حامله دار شدم. سانی دخترچه دار شدم. دخترچه هم گذشت. دلم زیق شد. کسل قند شدم. سخر سان انسولین به وابسته 3 سال سین آزر گریج دیسک کستمای اپرسته کرنده کار. اگر اپرسته نکنم آپا میموندیم. یک دب سرچمه 1 ساله 7 ماه و هم گریج دیسک شرایطمون نیست که اپرسته کنیم. منم رنگ آدم مادر بچه خودم اپرسته کرده خودم اپرسته کرده خودم دست خودم کتی بچه من کلان کنم. مهری مادرتیم بچه من ولایت برسانده خودم کلان کنم. تن جان ما خدا ساخت کند. مردم به خلق به یاردم طلب دارم. من به یاردم کنند. пас аз бохабар гардиданд аз вазъи саломатӣ ва шароити зисти ин оила тасмим гирифта шуд ки бояд ин оила дастгирӣ гардад. барои ҷамъоварии маблағи ҷарроҳӣ тариқи телевизиони 7 ситора муроҷиати тӯлганой пахш гардид. инчунин бо дастгирии ҳар яки шумо бинандагони азиз тариқи рақамҳои ҳамёни мобилӣ барои ҷарроҳӣ маблағи зарурӣ ҷамъоварӣ гардид. ҷарроҳии тӯлганой бошад бо муваффақият анҷом дода шуд. من گردم یکته بود. سانی گردم در کت. سانی پاچک ماندم. سانی بانیسه و خورفته برومدم نیرولوژیا گفتن که ستومهرت اپرسته میکنیم گفتن. سانی ستومهرم اپرسته کردم. پاچکم را به در آمد. خدا و شکر آدم ها و یاردم دادگی ها و هزار رحمت. دنیای مهربانم رحمت همیشه کرد. الهیم آمد نگردد خدا گردد. من با دستی ما با گردی راستم نبوده که جاش گریج دیسک من همینجا با بعدی ما اپرسته میکردی. همون به من با یاردم کنی تا همیشه یاردم کردی تا به رحمتی کلان. қумри мирбобоева боз як модаре мебошад ки дар зиндагӣ ба мушкилоти иқтисодӣ дучор гардида буд. қумри хола соҳиби 4 фарзанд мебошад. 2 фарзандашро бо душворӣ оиладор намуд. соли 2019 пас аз бемории тӯлони ҳамсараш аз олам гузашт. бори гарони зиндагӣ бар дӯши ӯ монд. вай барои оиладор намудани духтари 19 сола ва хонадор кардани писари 27 солааш ба ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр муроҷиат намуда буд. шароитам намебадра, шароитам вазбин,
من بسرما كيلين كده نام دا کار دختر بزاوچی امروز ها جتی کیلین کدام نیست و یک وای نیست خانه ها با یک عذاب میقر کدام را کم کمک کدام کمتون با من رو حال های وای کدام من خیلی شغال پرافت وای کدام اون خیالم کیلین کدام و کمک کمی یاردم کنی تمام و دستگیری کن تمام این دنیا هیچ کی ممنون نمونم پدر مادرم بودن یاردم میکردم و نیست حاضر خدا میدارم خدا میبرم من خیلی پسرم 27 میبرد دخترم 19 میبرد من وحوی خون دور کردن دکر حد دوشه یک روز خودم درست یک روز بزرگ دلم در میکند منم 4 ماه شد به کاردیولوژی کار بدارم دم فراشت کار که دوستیم حاضر 460 من اولیگ میگیرم این هیچ جا نمیرسه زندگی کنیم چیزو چارش کنیم می نمیدانم کن اینجی ریمونتش کنم می бо мақсади кӯмак ба ин оила таъмири хона ва ҳам оиладор намудани писари қумри мирбобоева санаи 22 феврали соли равон дар қасри ҷавонон ба номи лоиқ шералӣ консерти хайриявӣ ташкил ва баргузор гардид. дар ин амали хайр масъулини қасри ҷавонон ва ҳофизону навозандагон саҳми арзандаи худро гузоштанд. мо саҳм гирифтем ки ҳамин тӯи хонадоршаи хуршедҷонро мо дасти ёрӣ дарӯз мекунем, чунки вай оила ки шумо дар телевизион дидед шароиташ беҳад вазбин будааст. манам иқдом гирифтам ки ҳамин рӯза ҳамин маблағе ки мисол ҷамъ мешавад барои хонадоршави хуршедҷон алалхусус ҳамин толор ҳамаш барои хизмати ҳамон аст хушбахт шавад. бояд қайд намуд ки барои дастгирии оилаҳои ниёзманд ва ашхоси маъюбият дошта дар бозору мағоза ва нуқтаҳои савдои вилоят қуттиҳои хайриявии барномаи дуюми меҳр амал менамояд. чанде пеш дар шоҳидии масъулини ҳар яке аз нуқтаҳои савдою хизматрасонӣ қуттиҳои хайриявӣ бозгардида маблағи ҷамъшуда ҳисоб карда шуд. ҳамаи маблағҳои ҷамъшуда пурра барои таъмир ва оиладоркунии фарзанди қумри мирбобоева равона гардид. رحمت به تشکیلات دنیای مهر که مرا من همه قدر دستگیری کردند من خانه هم شروع کده رنگ و بار کده من برای کلین تیار کردم 28 مای بعد خانه دار شوی فرزندم دنیای مهر این توی فرزندم هم کردم ایتیان من همه قدر دستگیری که داستیان منت دار من از هماشون منت دار رحمتای کلان به استاها به مهیا جان خصوص و به خلق اون کسی که به ما یاردم کردن منت داریم اظهار میکنم. аз ҳисоби маблағҳои ҷамъшудаи қуттиҳои хайриявӣ ва ҳам консерти хайриявӣ хонаи қумри мирбобоева таъмир гардида бо ашёи лозима ҷиҳозонида шуд. ба ҳофизоне ки ба консерти хайриявӣ ки барои фарзандам хонадор кардан барои кӯмак кардан иштирок кардан ба онҳоро ҳам миннатдори худро изҳор мекунам. раҳмат ба ҳамаатон ба телевизиони 7 ситора радиои садои хуҷанд миннатдории худро баён мекунам. ба ҳамаи онҳо раҳмат ташаккурҳои калон. илоҳӣ ҳар касе ки ба ман кӯмак кардааст яки додагиш 1000 шавад 1000аш бешумор шавад. илоҳӣ рӯи камӣ набинанд дардро набинанд ғамро набинанд ҳамеша хушҳолу хушбахту некрӯз бошанд.
дар баробари таъмири хона бо дастгирии ҳар яки шумо бинандагони азиз ва ашхоси саховатманду хайрхоҳ тасмим гирифта шуд ки санаи 28 май тои хонадоршавии фарзанди Қумри хола баргузор гардад. бо кӯмаку дастгирии ҳар яки шумо бинандагони азизи телевизиони ҳафтситора мо тавонистем дар арафаи ҷашни Наврӯз ба ду оила хурсандӣ бахшем. яке аз бистари беморӣ бархесту дигаре дар тараддуди тӯй аст. мо боварӣ дорем ки минбаъд низ тариқи қуттиҳои хайриявӣ ва ҳам ҳамёни мобилӣ барои дастгирии оилаҳои ниёзманду маъюбият дошта шумо кӯмаки худро дариғ нахоҳед дошт.